Omwoyo Arukwera ntukusiima wekiro kyati. Ntukusiima obwebembezi bwawe. Ntukusiima obulinzi bwawe. Ntukusiima okutuhabura. Ntukusiima okubona otwesengerereza mu maiso ga Mukama isiitwe. N'ebigambo ebingi ebitutasobora na kwetegereza. Mukama webale. Mwoyo Arukwera webale. Webala bw'amaani gaawe agakora omulitwe. Webala bw'okutwegesa. Webala bw'okutwebembera. Webala bw'okutwoleka omuhanda oguhikire. Twizire kusiima Mwoyo Arukwera bw'emirimo yawe yokora omulitwe. Twizire kusiima Mwoyo Arukwera bw'okukora omulitwe by'amaani. Twizire kusiima bw'okuba tukusoma ekigambo n'otwetegereza ekigambo kya Ruhanga. Webale kunyumiza Kristo omulitwe. Webale kutuhindura kufoka nka Kristo. Webale Mwoyo Arukwera bw'okutukiza. Amaani gaawe agakora omulitwe. Maani agahumbwire Kristo Yesu kuruga mu bafu. Kandi ekiro kyati amaani nigo gamu. Nigahumbura byona ebiri omulitwe ebyafiire. Nigatuhumbura kuruga mu burwaire. Ngatuhumbura kuruga mu butamanya. Ngatuhumbura kuruga mu kirima. Etara yawe lekera kirombomeezi bwaitu Mwoyo Arukwera. Obwomeezi bwaitu ntubuhumbika omuliwo Mwoyo Arukwera. Obwomeezi bwaitu ntubuhumbika omuliwo Mwoyo Arukwera. Leka amaani gaawe gakora omulitwe. Leka amaani gaawe gakiseme ekirima kyona ekiri omulitwe. Leka amaani gaawe galetere etara mu kikaro kyona ekirima ekiri omulitwe omwibali ya Yesu. Mwoyo Arukwera webale. Habo okuba habwa amaani gaawe tutujja kusarapanya baitu tugenda kurubatira mihanda eyo tutegekire. Habo okuba tumanyire ngo obusinguzi bwaitu obu tukuba tuli naiwe, obusinguzi bwaitu obu tukuba tuli naiwe Mwoyo Arukwera ntuterana hamu. Endwaire tizisobora kulema mbomezi bwaitu. Okuva tusobora kuva takayikire. Amaani ago Mwoyo Arukwera ngakora mundo omulitwe. Amaani ago Mwoyo Arukwera ngabingo butamanya ngaleta amagezi. Mwoyo Arukwera webale kuleta amagezi mbomezi bwaitu. Obingira obutamanya. Obingira obutamanya. Obingira obutamanya. N'obudomadoma. Waleta amagezi gawe. Leka amagezi gawe gayijura omulitwe. Leka amagezi gawe gatuhinguraneho. Tumanye ensite z'obukama bwa Ruhanga. Tumanye ensite ziri omu Kristo Yesu. Tumanye ensite ziri omu kigambo. Kandi turubatire mu businguzi. Abantu abensi barabamba burabura. Mwoyo Arukwera amagezi gawe ngakora omulitwe. Abantu abensi barabamba burabura. Mwoyo Arukwera n'otusobora kiki ekitwina kukora. Webale Mwoyo Arukwera wa Mukama. Webala bw'amaani gawe gakora omulitwe. Webala bw'obwembezi bwawe. Webala bw'okutugonza. Webala bw'okutwimucha. Webale Mwoyo Arukwera. Webala bw'okuba n'otembabazi kuterana hamu naiwe. Haleluya. Webale Taata omwibali ya Yesu. Onyumizibwe ekiro kyati Mukama ntusaba. Twijuze bushaka amaani gawe Mwoyo Arukwera. Twijure bushaka. Twijure bushaka. N'omuro gwawe. Tubatize n'amaani n'omuro. Tubatize n'amaani n'omuro. Tubatize n'amaani n'omuro. Turubatire emihanda yeterekerire. Turubatire emihanda y'ekigambo kya Ruhanga. Tusome ekigambo kandi tutunga okusukurura omulicho. Tusome ekigambo kandi kituletera obusinguzi. Mwoyo Arukwera tutwale mu bikare eby'eiguru. Mwoyo Arukwera twikaliza iguru na Kristo Yesu. Mwoyo Arukwera tutwale mu bikare by'eiguru. Mwoyo Arukwera tutwale mu bikare by'amaani. Mwoyo Arukwera tutwale mu bikare by'okusemererwa. Mwoyo Arukwera tutwale mu bikare bishaka. Omukumanya kwaitu tutwale mu bikare bishaka. Omukuramya kwaitu tutwale mu rulengo rushaka. Omukuramya kwaitu tutwale mu rulengo rushaka. Omukukugiza kwaitu tutwale mu rulengo rushaka. Omukuramya kwaitu tutwale mu rulengo rushaka. Tusobole kumanya ensita za Kristo. Tusobole kuba abana abakworobera Mukama. Tusobole kuba abana abakworobera isiitwe. Webale Mwoyo Arukwera abokusemererwa. Webale Mwoyo Arukwera abokutwiha enaku. Webale Mwoyo Arukwera abokutusimura amaziga. Webale Mwoyo Arukwera abokutuha obusinguzi. Webale Mwoyo Arukwera abokutwegesa ebyo bitwina kumanya. Webale Mwoyo Arukwera abokutuha okwebondaza omulitwe. Webale Mwoyo Arukwera abokutwegesa kugamba ebigambo ebihikire. Onyumizibwe Mwoyo Arukwera. Ntusabe emitima yaitu ogisemeze. Ntusabe emitima yaitu ojeze n'omuro gwawe. Ntusabe emitima yaitu egonze Kristo. Ntusabe emitima yaitu eyebundaze mu maiso g'isiitwe. Webale Taata omwibali ya Yesu. Webala bwa byone by'okutukora ekiro kyati.
Webale abo kubantu rubatera mani amashaka g'Omwoyo Arukwera. Omwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu ntusima. Amina.